Jal Jeevan Mission alang imuta rata tum kijun long letera jok rata tomaro alang chihosi kijun nang. Kardom pinyel ke news lam mai tan banjin nili theng tam tok bi an bir tang tan ben arjuponik thak. Kedam tang jang ni po cheklo ni pai thong ke parni lakhain ko ratok dor baguri MSC constituency ang kangpi Daithor police station ke parlo Daithor PSCSI malong Jal Jeevan Mission JJM scheme local MSC recharge tok beriding ben kangpupon labangso Jal Jeevan Mission JJM scheme kangpupon along aliaman aping pen kachatong dun local MSC mate forest board chairman akai recharge tok bi VDC chairman Sakoi Rong Park convener ITSL and media BGP's Karbi Anglong district committee minority morcha Joshua Inti Daithor town committee chairman Jacob tok bi PSC staff lapen local committee lapen ronga sarpen chenglok pen ar muchetong dun lapen lapu rong ra tomen kaning je pon ke niletum ningarong pikan lo ahem along langlong lapo aprang prang ke nilitum Daithor alang sikijunang bonda non ke ahem along matsi langlong lapo putaning je pon renti lapen local MSC recharge tok bipen kaning je pon ke rong pli ara tuma pan lang pilapo putaning je pon Kaziranga pen Thomson Trang loti ke minus Karbi Anglong hala sud body piklong kenangan ningkan same anamakang hon kan jinso non ningkan hoang bong Dr. Tuliram rong hangafan akiro pinangzi alangli kabor I pen ajok itum chingki chingmai chingsaisi DC pen chingki chingmai lo CRPF atum dak akem si bikok lo aprangke hospital long si hele amu ke binai ngadem si dawai daru ke binai si hele amu si birong Seta non 6 organization hatum militants group tum hala tum pen peace accord do kok pen apike PDC ke KNLF ke PLT UPLA lahai tum pen peace agreement do kok pen apike non ke lahai awar sa kisung avelopu munti pen si matha pen si tum methang borpeta hospital mate dolomora hospital hala dak mini PSC hadak chepon pini laso inauguration along kapuhut kapasik sak dolo haladak itum ke Karbi Anglong pen inter district aposi Golagha district aposi kaspasik saktum dolo pesame alang tum han thanjir pen itum ayem tami thantikang pami masi aphialang tum chema thathulo as hadang masi dolomara dispensary putok ang dolomara pis alang tum munchi mathalo nitum sab thantikang pami man hang atum masi kroi pansi nanglu lo mane wang long lok jate jalan tum fantami nitum dagaman non mat ke sip lap le non ke wan an ke nitum OPD do lapen vaccine apan ke chipi dim do ai pen si nitum immunization hai do pajo pen bang lap ko zamila ke dolomara rat abahalo kusi nitum ninchelo Tante sala dolomara rat kinonge putes bi belum matante dolomara student organization tum ka protest arjiding lo je hospital PSC public health center dana wan pineng lo nili bori pen cuma tha susi non na bang apora huchit ana makang hor dame na chit dondun pena join ni pini ke inaugurate long lo kahla na ya dim masih ada na pubo kurwang susi pulo kese tum hanta je latum tala son nang protes dun bom pen nitum ta aku ekam ceklem tulong bom masih akiru si pitu ni JJM scheme lang kiti po nali tukuan banali ningarong lo inila sopapan pacini ningarong lo nilitum Daithor larong pliapan nilitum asar Richard Togbi alang li nilitum maradapan nangkang honpen labangso alang pini JJM askim pen nilitum kanangawan piaposi ningarong lo lapen sar Richard panta akiro pina Tante dali tum la pusona prang la so scheme nang pipi second dali tukon nasi lang jun bom tante nilitum la nilitum Daithor habar ke la so scheme nang liliako ke mitang la pu pini lang tuk so son chutuk ko la son na lang sini litum tijo ngon pe gente dali tum ahem hikup sinang lilo keti alang apai man kinang lilo sa tami ning tilo pinipende ka do reta long et po sining kitil do Tante la so lang long ponte local MSC Richard Togbi han kopilo nali ke choro ike
akero pilo lang li klem si pidu pen apon nilitum daytor la rong pli apa nilitum apanang kang honpen nang ki po si akero pilo Tante lalang li panang li tum kupini la person kirab dun ji ning do manal tu mason ka kirab dun ji son do matante kalang lo nilitum na pana kirab so na thasi mo apolo tase nilitum ta kirab ke chipidu nang popo pilon te kirab ji ke nali tum mo la ador ke so pek ahut pe na jok si ado vera tanta kirab dun ho so si ado vitanin chelo kalang nali me chitani ma nilimen ke wilina lang nipi daytor bapuram sinar aro Aru acheklo ni pai ka thamani lakhain ko ratok dwar bagur MSC constituency ang kangpi Daithor police station ke parlo rongmi rong phara rong ra tumaphan local MSC recharge dok bitong sukot pen towar la pen chega dolong kaslam pipon labangso tong sukot pen towar la pen chega dolong nang kaslam pipon apod nilitum rongmi rong phara rong ra tum ninga rong pikan lo puta ningje pon lapen ke lapun nilitum ton thong ke barala tumsi kacheleng la sinlitum rongmi rong phara ra tum non ke jai bando pola pen jero philos ta me kedam ke bang joy muchot po pusi aninga rong chipi pon rinti lasinon ke bang JMC klik je hut ke local MSC recharge tok biapan se cherap che todun po pusi phirang ke theng no ningje pon rinti aprang ke laposon towar khai no pen ajok school ki dun asomara tumta kasik sak thetan kangjang lo lapen ke hormu hotar kachor kacholang stame nilutum hempen sing tong paneng hor pola dak pokalian si ke wanang nona bang ke hempen amat si oto wan dedun lo lase ningarok pian lo puta ningje pontu lapen ke aprang ke nilutum barikha lo pulote lang ke the hot ke kasik sakte tan kangjang lapen paro ne pin pin lang ke sanansi par lo nona bang ke matha nangelo posi ningarong chipi pon renti lase nilutum rongmi rong parara tumapan nangkarap thek apod nilutum ke arna mason si thek long lo kajero pen thomson trang lo ti kimi news Karbi Anglong Thanam dili chisor sar nang nak ningkan photro ka prang sidame bang ko mani MSC nang chuelo ko mani em nang man elo sidame pinir ni bonai ni delo ke jo bonai ni jo ni selang ni tum sidame amit nasi ka chiselam dilong batai ni thom sidame check don roi sidame pinir ni bang ke MSC anchot pen sidame alang lisi ka bonai lake richard to bisi ka bonai la nilimen ke thare amoron terang nili la bang ke dak daithor pen lo nili bang lakain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo Nili BJP Mondola Samalong BJP's Karbi Anglong in charge Bijoy Gupta na komre non kabangji Karbi Anglong Thomas Council election Karbi Anglong pen longing ko ratrok MSC constituency da BJP pen kachapai aja phansi Nili balong da BJP aja kongan se ja konga japang tangji phansi BJP klemang piatom pen bidhi suri kachapachai pen dode sang se pin pen party akam ke claim tek ja phansi Bijoy Gupta is Karbi Anglong BJP in charge Prabhari Nilip BJP along nang komri pon pusi than pon lapen bangsa mai long aman ke do Karbi Anglong Thomas Council MSC Pobitro rongpi Bijoy be lapen penangan nile balong ke the kiding atum chitong dun lapen ongdung ara tum chito dun si mesan pen mai pochon pon chukia lapen Philipti Soloti ke minus Karbi Anglong রাত্রি দিনে আপনারা ইমান দিন অপরাধ করিয়া এসে করিয়ে যাব কিন্তু তথাপি আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমার এটা
লিডাৰশ্বিপ আছে, সংগঠন আছে, তাৰপিছত ষ্টেট লেভেল আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তলত মণ্ডল আছে, এতিয়া মণ্ডল তলত যিবিলাক ইউনিট নেটৱৰ্ক শক্তি কেন্দ্ৰ ইনচাৰ্জ, booth president and committee, not only booth president and committee, তার তলত পেজ ইনচার্জ, দ্যাট ইজ পৃষ্ঠা প্রমুখ। এই তিনটা লেয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট। পেজ ইনচার্জ, বুথ প্রেসিডেন্ট এন্ড কমিটি এন্ড সাবসিকুয়েন্ট ব্যাকবোন অফ দ্য পার্টি, ব্যাকবোন মেরুদণ্ড। এই তিনটা যদি ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে আমি যেবিলাক কথাটো সদায় কৈ আহিছো কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজনৈতিকভাৱে এটা Here at Karbi Anglong, sir. The activities is, you know, the Bharatiya Janata Party Karyakarta are dedicated workers, and our penetration at the root. We have the Mandal committee, we have the Shakti Kendra in charge, we have the booth committee, and each booth committee there are 50 members in each booth committee, and below the booth committee we have the page in charge. 354 page in charge in the Nilip Mandal itself. So it is our duty to motivate and to activate the page in charge, 354 page in charge, 29 booth president and the committee of the booth, 29 booth committee, and Shakti Kendra in charge 7, and overall the mandal and the different morchas at the mandal level, SC, ST, OBC, Kisan, T, minorities, Zuvak, Mahila. So this is the prime and foremost and important duty of each and every Karyakarta, and for that I am here. Thank you, sir. Thank you very much. Rongarat apana don tin dalang ke pale aja panpura Jal Jeevan Mission Scheme kuti kuti tangka pensai deng ponse power lobon talang ke jon longlesi Rongarat ke aro elang cheosi non ponda junnang bomlang lakaing korapho Nilip MSC constituency ke parlo Nilip block assignment kache koinot rong khelana long lapen dokora idia long nukur sa supo bijit sa pen kaslam pon Jal Jeevan Mission Scheme ke claim pon alang non ponda tengke lolang thapte lapen lang thapte ang kopensi atengki khenosi kong lapen atengki ta keter ker lasi Jal Jeevan Mission Scheme ke claim abang punilitum nilibalong ke tangtir ke do ansta ke claim pa minangji pusi Nilip head branch ke se amai pu numarson ingling lapen ari se ho tumpen kyang padopon lasi prabjen pen nang litum ke claim asai koi nokor sahasopo bijat sa nang linang cheselam serak non pusi ke se kyang pon lasi local MSC po betro rompi lapen BLCC amai pu Winson ron lapen Widisi amai pu proben tok binang litum tadimak long nang homri tha rongarat ke sualong nang chelang tha pusi ka chuning ripon pado chokela pen Philip Tusuloti ki minus Karbi Anglong tum diman lo kasi la so lang abang ako puthot ni litum long tu nang pu bang si ni litum ake hang lo la pen ako jong si long le det pulote pini Karbi lo Charlie asong ni le baro pen ni litum ake choy song bang deng ko nang kok ko Tela bangso JJM scheme pen ke komentu pen bangso sai ke deng pon ke la bangso sai ke deng pon ningkan isi bang e chok pon lo la pen isi bang chekloyon trok la son si asai bang nukul saha bang long plian ke klem do la si dak teron lokon teron arong along ke klem bang la han lo ningkan si ke pleng lo sitame lada kicheng si abu da bang ke alang long lo la so hut sitame filter kuri re alang si direct la PHE apai balong pong long kanek don si la so alang long si alang nang pandin ni thom ni plian ado we rong chok si an arada tum la bang so alang jun long lo sitame ako ni thom ni pli pen ako bon tu che la son de tong la si alang abang ke nona bang ke PHE alang ta long pon peder lo la pen JJM scheme pen alang apor bang ta nona bang long pon peder ene ke la PHE pen la JJM scheme pen la combine boyat mana la bang ke
dak la so PHC ya tum pen koson pen tonga cinkino ne labang ke militum sampe son lo kuthek theda lo tame alang abang kado we situ atum tame longpon la koson te labang se militum labang ke labang so non kipi bom la JJM scheme pen don kuan na population bang ji la lang yun long don mane lahan lo rong chok senior cap puludan te dopik lo masih don chok rong chok senior cap ke labang so lang si kijun komen tu pen labang so lang kipi hok ke ke labang ke non cikloyon for truck la sona arui si labang so lang long lo aku non abang ke long tu tidak media korte demal akero pilo ini la persona pon la dana tele thilong ra par ko se tini Karbi lo Charlie a song pen JJM scheme dak chuki hola ni le balo la persona sai ke oi ke thek long pen si tini Karbi lo Charlie a song ni le aro tum pen wang thesi ini media korte tum pen pen kalau so ke hello asai ke oi alam ti puthat ni ni pen ahin pen kalau je pani lahan lo mukul saha kadak ini tu madiman long plian JJM scheme ke claim ke patang pon pe do masih ini ni tu ma akenanji lahan lo non cekloyon truck mare ningkani si ke chokan ta labang so scheme ke claim ke patang ti pe na pot lang kedure lang kelong le apo si ni tumpung tu ini pe na bangbong labang so lang nang petang mate yang pelong piwek nang ji busin itu mahim pen kecunung dito. Pinya berta ke langsung kang tong paniglo do metang mi korang tu